mani bakunda munonga mwe barafata nkore media n'abakunda Mr Life kabaka ni bakunda munonga. Yeah, bagambira you can follow me on Facebook, TikTok, Instagram and YouTube. Yoti kuruta Mubeyazini ZJBEZINE. No bano mfuna ni chatting and tusemererwa hamwe. Na wanu ndakunsindi chaka sente ni mpenda namba yesu. Waza YouTube searching Mr Life kabaka subscribe ngore video zeo re comment zeo. Zona Mr Life nyene tuvuzo tande chinkwenda kuvuza. Yesu no mwana wa Yosefu ni no mwana wa Of course, no chimangu no mwana wa Ranga. No mwana wa Ranga bose nazari Yesu Oguno wa Ranga. Ati Yesu bazoja tugambe. Bazoja beni wazowanyambe. Yesu no mwana wa Yosefu. Yesu no wa Yosefu. Kashi ati shuwa kama tu wa Yosefu akabyamere na Maria. Akabyama nawe. Ati uko babitangire uriya ubwo uri kubasa kusikirize kwibure ukagira utuminza kuguheke nawe akamugarukamo ati mbasa kugirenda nyine mushija akaba atakamutayiza akataka mutayira muna kumutaha kandi kinusha mutokuzarwa batabyamere no mushija twaganya nyachiko manyaje Muhanga ari ikintu cyo yakizire we nagamba bwa ari ikigamo mu Rwarabu cyo bakweta kuni fayakuni icyari kugamba nikibaho yagira teki kibeho nikibaho nabo bakweta kuni fayakuni no chibangu namazu no chumanya uwaye na no basa kuswera umukazi otabyamena nawe no manchubaho shanuru kurota no mangu nichubaho no manyango umukazi nabasa kuzara umwana akusa kandi otabyamena nawe hariho muhindi aswiro mushije yamugura ne sentese yamugura ne moto konka yamutaka akakurije ngo hariho kunza ahigura abo kubiwe ninye nakushwera tokwizo kuntemba hi tokchire ati umukazi no wakutemba mushije ati Yesu no mwana wa Ranga no mwana wa Ranga tokutiyangwasa yachikwasa bonsonga Yesu no mwana wa Ranga ati ari cintura yifetinta yanjere kwikezana nato Yesu kwaraba Yesu no wari kandi no wagize ebintu by'idini katubireke nani bunkati arwetinde kigyo mu Bible ngo Daudi akatera Goliyasi ba akadine kiti rubujubu yari tomuterere yari zinga yari rechere yari tera Goliyasi yapira kuri moja ngo dushari kuri kubareka go hansi terera mutini akana akora tawo konga nabari karta kabasa kwanza wenso dokchire karta kabasa kwanza akuba akuza kugenda David akayehire ko aramukwate bamuzure mpare wakagenda mari batwaje kuri gyagwira hansi iwe kuko kukiriba akana habochi bakamba teka kumuzure mpare bakamba kumuzure mpare ati bakani bajuru bakamba kuzura David bakani bajuru konga mfitebezo story inemboze yandeta yenyuma no manyambe nje futayira munywano wanje yari ndeje futayira munywano wanje yabakakwemereza nyonye hire najya tkanze no mabagizire ngo ko ino kariye na mugenzo aba corona nyombe ntine munore ne smart byonka ndentine ndigazi ntwara munywano wanje nangwa kampeka se uko kuru tuza kuyesanga munywano wanje atari hata mukazi anetere cyo kunywa karete cyo kunywa stam hata mukustama je ndeba mukazi hata bakwisakana armakazire matariyo nakosi yaita kumpe cyo kunywa stam hari wastam ayo nakosi yamari uri munoreba nyo ndeba kana takano kumpe nzira ida ujya muti ndeba mukazi yatanda ninja batakumangu ayibirwe mbere ada ujya mati le yatanda mukati atiza kwesika mukatinga bayozika process by process stamira ka njenze nabanka komando na stam muntu namanizika mu ndiyo nizigamu mkamnywano wake tubagwaguma nukumbuza nje kinagamba ejiniyo chance mbenata munywano wa batari munywano wanje batari asitamaho mukaza asitamaho uyu usitamaho nakujanti nje futaye wa munywano wanje nasanga munywano wanje atari abariyo mukazuwe ata mukazuwe yanyakira nkakumanya ngundu muko ndi munywano wiba yampe cyo kunywa
atwaza umumboza atumuguze umumboza aba yayonse akana kaba nayonse akana asitama amazi ati kasitama amazi nanye maje mbanga kumando mbe niziga mutikaje ngira mukazi yako nengera mutiye buzabusi komecho kunywa ukora kinywa naguma noreba mbe niziga mutikaje mbe nikakuma urare komanda ndafutse narya amazi nanye mbe niziga mutikaje era mbe nawe nagwani atumutuma kuza mukoreje yeje namugambira kana mukamnywano wanje nanye nje kuko namukwatame kintu kurembo yagumane negumane imuchere ati nyonja kuwezeza cyari savage ati ngani impereza muntu kacheka ati mutuma gukwajibu ikamkwata ati kibana kumukwata nyuska kwa kana kakurunga naza somukaje ati tinisa zemu zirentere kandi isamiso tere byaremere kandi isamiso nzire mutu nagumani ndeba nagumani nyekomba ninjamu Nijendi isizamiso go ato hajire ore waba satisfied mprena umukaza bayi no mubiri aha ube muri amo abantu baki prenama atera ibinde cyitwe cyaje iwe nodera ngo okurota avuga ko katura waba bakuburira okurota wabyama n'umukazi wota kumenya cyastani kandi yo wimuka n'urore orije iko icyo cyitiye kiwe cyarapire wararose rujyana koga ne cyastani shita ati we wabyama kandi urota kandi urijo n'urota ikumanya kwintu cyo bastory ndavuga cyete cyastani ati norebe binuzire byona kwasa stani ebinuzire byona ebya stani wano nyumbazi ngogo no kwaranga ikibano ryange cyana kiri wano ricwa ikigambere cy'kwatene no gambe kwatena ebi obiro binjumizo wano tankana ngwebe kebyo ndebe asitani ati yubuza ati wano ndakora myarahanga utakakunde cyite kibanzena ibi no ebinuzire niyo na wano ukiwe kirakubirora rusere Arundo tamine nyakwenku nyakwenku wamurota abazi mwine nyakwenku wakati ni mchiraka sese ninjara hanga kamunda kise kare atmiskuru wana ati no manyama hara iferto cyangwa kwa yamba iferto which means nakusanga abashinda gizemo yakone kiranga kawo noraye neti oravyo bya ukaroto bya menasirebo umukazi nasirebo ikikakoma cyaka mbo menasirebo wo kwekomba mu Uganda umukazi kadotiki nanye umukazi kandi amigataru taru Naifuambi omwigana Tanzania ariko mbazana bemizana aba Nigeria namugoni mbaye natekeye no muntu mbaye natekeye no muntu ubishije umwana mukagira akatubwo kwayishomera yandira ati to kureba Beazine ntewani ati nuba kunyereka Juliana ngo umuntu amuranga kwanga abantu mwekume corona mwende kwekuma corona mwege okusevinga ngati utagiye mbere ya corona kwate kitoki cyawo ukiteka utakabona bona neza we ebitoke bishumire ekibara kore yari ayime ku 5 zeze 15 nanye ku 3 urebto ekintu turikumi urebto cyawo urebto byawe bibiri byari ku 10 biteka obereke bisiye kebeze kusibita nkori yemene kitaro kubona abana namakara kitaro kubona abana nyizi nyano wabiteye wana uri umusuru wowe ne Beazine zeje twakorana officer vet of course twatubwira tukuganira mu kuganira gatwashara mu ngo tuganira tu yahiye